Penimuna ng Mayor Vilma Caluwag ng Siyudad San Fernando in pamagdake sao karing apektado ng albog. Ay report ng Patricia Mamang. Tambing ng pemuntalan ng lokal na gobyerno ng Siyudad San Fernando, king pamanimuna ng Mayor Vilma Caluwag, ring pamilyang apektado ng albog. Asangkan ng Super Typhoon Ragasa o dating Nando, ape pasik na nga ng hanging habagat. Inyang Martes, September 23, personal yung menata di Caluwag, kayabing City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC, kareng ayuda iba't king national government, kareng migit atlong dalang pamilya ketiking Sitio Olivas, Barangay San Nicolas, nung nuka rin makalbog lapamurin keng danum reng bale. Inutos ning alkalde king CDRRMC na ibalawos ing masusing pamagbante king kabilyan darembalang komunidad aapektado ning albog at siguraduang miyabot kareti ing kailangan na saup. Balabalaos naman ing monitoring ning syudad king kondisyon king panahon bilang pamagsadya king posibleng pamaglala ning sitwasyon. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.